PDF CNA CDF le nam sipai te chuan drone bom an hmang tangkai hle tun hnai hian military council sarkar ho tu ber senior general min ong hlang chuan asipai ho tulok brigadier general chin chunglam te a ko khoma an sipai te chaklo na lai chu soin a an khum na sa hle ti hriat ani Myanmar ram le SA sitan nunna an hlan ngam lo wangin an tloma battalion pum huapin an in pehlom ani ati asoi ange in Myanmar ram puma spring revolutionist tele nam sipai te tangrual in beipui an thlaka wangin khopui tamjok an la duaya kachin karen shan kayin le chin state lama Burma sipai an che hlei thei to lova Rakhine state po akang kai me kani kol Burmese ho om tamna sagaing makwe biela an chaw raw viau to a chimlam tanin tai region a Burma sipai te chu an kem an lak sak zela wangin Myanmar mun laili Mandalay Naipito Bagole Rangoon region a chau zalen takin an sipai te an suak ngam to a thlona a manchi oil le POL dang ramdang atanga an lak lu theilo awangin an buaina sa hle Federal Wings hi Mipui Rual sipai zinga hian abik taka training chuak the drone unit sipai pol te anni nikum khan drone bombing manga inbeina voice ni vela oma Burma Military Council sipai mi zali somthum pasari vel anthi pha to ti hriat ani Karen state chunga Karen National Union KNU in a control thei abial chunga chuan drone unit brigade pathumla ya oma hei hi Mipui Sipai tan chuan Air Force ti hial tlak ani Karen state chunga nana chuan Federal Drone Unit emo Federal Wings te hi Military Council do tu Karen National Liberation Army le People Defense Forces te rinchan ber ani anni hi NUG Sarkar nuaya Ministry of Communications nuaya din ani bok Myanmar Military Council sipai te hi tunlai hian an tran mun a chle maya Indo na mun sanga tlom chikimen an tloma thile hliam tam tak omin tluk le ding onin an tlan chedual dual ti kan thacheu ome 1027 operation manga nam sipai le Mipui sipai ten beipui an in thlak na Burma Military Council sipai mun pui army base le outpost te an phindar theina chan chu drone ti a hriat thil thok thei thala thei bok le ral khat atanga thunun thei bom thlak na man ruwa an nei wang ani Mipui sipai ten an man thin drone hi a thlok sang thei hle to a bom chak tak le lian jok po an siam suatir ai khan an phurit thei to ani tuna chuan Myanmar ram chunga indona an machon tumna khoya po an du thalin an mang thei to ani Mipui sipai ten kumsang ni somni pan ni chung ringot po in Burma sipai ho beinan voi zaruk somli pani meu an lo mang to a kayin kaya state le sagaing makwei region lama an mang war le ani Chin state chunga po tlangrama operation tura lo chho sipai convoy motor inzui chu drone mangin bom an thlaka an lo ambush thin ani rala tanga laipuya an hansai ai ma in thlitho atle nat lo chuan abitum na mun hi afu chat thei ani drone manga ralbe hi Mipui sipai ten an uar sau zela khoya tangin nge an nei ti ero chu chiang takin kan hre thei lova an man tlang lon ber chu ramchang kang ten an thlai chin na muna hloka na an man thin drone lian chi hi an mang tam hle a asha chiang te soidan chuan China ram siam tho an tile zel hi amakani Kumin chung hian engpol ma in drone manga Burma sipai an bitum zat puanzar ala omlova drone a automatic machine gun vo in van boru ka tangin an be thei hial to awangin Nodan Brotherhood Alliance ho ral rel dan warfare technology thiam to ziale changka zia hi a hriat thei bok People's Defense Forces le Nodan Brotherhood Alliance 10 Burma sipai mun an va be don rengin Burma sipai kem chevela bom an kamte ti cheturin drone mangin bom an thlang masapota an thian fai masachina ni Burma sipai kema drone manga bom an thak thiam ang thovin Burma sipai ten Mipui sipai omnalama drone an ron thlo tir chang po in aven long dan le loka chen dan an thiam fe to jok bok ani ome